Abatuura nibajyanywe enjura ebirei n'omuyaga ogubire niguhorera nk'embundu za sabasaba gutyo niko kuhoka n'ekanisa y'abarokore ya Love Christ Church Rukondo aho amabaati agamwe gugatambikire hare otiireho n'okuhigura emitumba hamwe n'orubaare. Nyowe nkingire n'abaana banje twakinga enzura kundangize nkoko kanyuma y'enzu nari nguruzo omudirisa ndeba orubaare rw'amaani ndeba omuyaga gw'amaani gwiza gw'okwenda kuhigura enyigi. Ekanisa yitu nimwegendire entoki okurugurutine kiriyo zona zikumbagire zona zagenda zona zirya hansi za muhogo zona emizi kwehereze kuhwa y'enjura kundangiza ife ndebe ekanisa yagenda ndeba amabaati gari omu kishara ndebe zona za muhogo entoki zona zikukire twine ekyokurya mbwenu. Gavumenti ituherezeyo obuyambi akuba twine ekyokurya enzara bwa muhogo obugenzere butakora emikamba. Twahika kanisa ya Love Christ Church Rukondo aho twashanga biciriza bashobangirirwe kubanza kuzuraho amabaati abiri gatyo gasuma omwizinga kityo ekizu kyo baruka. Ekanisa yitu nobwenda ntyo mukonka ebenetu yamba nabo biza batusabira abamungu mwema mwe twantugira ngo batuhereze obuyambi na n'ekanisa yitu twakineho kusabira. Nshaba MP witu omwami Mushemeza nshaba president witu n'ihanga ryona kubasa kutwirukangirira omucweke cyite cya Rukondo ahabwo kuba twena tubire kuri munonga tusisikire n'abana bitu tubine kiturabagaburire twine kiturata amahega enzara niza kutumaraho muterezo obuhwezi. Abantu ba Rukondo aba batabwine buyambi ncoreka ngo nibiza kuba munongo mbero byo mishako ibyo kurya byabo byona biryahitaka. Ebyare bisingireyo kusisikarirwa ni Rukondo yo kubanza n'eya kabiri Rutome cyaro Kansinga n'ebindi aho ruguto rwa district rukuruga Kasano mu town kurabo mu Kibati okuza munyogera mpako mu Rusindura ruona rutwirwa mwegemure. Omugande enjure gwirizo bari anyuma abazyo ehereze shahitano eri kugwa niko kwija no rubaare n'Eihunga ebicwekyereize emisiri y'abantu entoke n'ebindi bintu kandi abahingi nibacuro bwa hati. Urubaare rwashishe emisiri y'abantu entoke muhogo ebihingwa byone ebihimbo ebitakuri byagenda. Abantu baburijo bagabirwe baryo mu njara bwene hati kandi orubaare nakabeka ruho rwakihiraho kimwe n'orutoke rwange rwona rugenzire kandi obwo n'inyende nyamwegendaho ahubwo kuba tinyine nakiwera wena mu nyambe gavumenti nimbasaba obuyambi bwanyu turukubi. Emiruka mukaga niyo kirize yo kuteganisibwa. Entoke ziri hansi ebitoke obwanire obutakanire emitumba etakanire akuba noshutura obuhunga butembe so noreba nasukuri fuze mpirengo zatemba so nabo kitinga kumanya hanga tugire imbabazi zo mu ryiki so tukabe nshaba gavumenti tuyambe abo kuba tari ekiturakora etwera abo kwa gavumenti egi na gavumenti nungi tugimanya neza kukikora ne kutwirukangirira abo kwa nekunda abantu bayo ortire nyimwazi yo shahi 10 shahi izo na hata no kiraro kiriyo rubaare. Gashakwa Mike atwakire na Richard Nahabwe.